Nagwa makipay pa kintip siyay. Ginay manwag cintip balay gitu kisurok anong krem kisniyo kato. Haga sipos nam mga long Emily. Sipon dili kisurok ngalawan ra apo nong krem constituency. Ngam juday ubriyo ubabu mau nong rim. Ngam jupli di kisurok. Hamaran berding ngal penyo igi skim. Surok kapag ipat bahadin kiong ba pipaklati pikrambo mau nong rim. Mdon batip. Itip dala manta ada filarem. Ngong kare kakamram juna ban tray nanta constituency. Hapo kisipos nam don sibun kisurok di mangala penyo. Ngalapin siang surok na kata kasnong nong tendang nong krem siapa mau benci. Ngalapin siang rong yang kata wa kadai. Ngalapin siang rong yang kawa sinai. Nangka ngalapin siang rong yang dibubun di senang halai kor. Apa nong krem smith. Mau benci dibubun bagi surok ngalapin yo. Sansnem hakani ka belajar. Abang arem. Kamdan kanu kajing sumar yang kita kisurok. Kamdan ke maintenance. Lasni ulut ratai kisurok. Yen thai tang sei nalor menta kali ke sarkar kaile kat balaban khangla di kampenroi nalailam arsin laisin di engineer bagin pet di kita existing road man ong di begini ban maramat no mardor ndai timle namar di engineer di hapo kata ka jimpet jongto minister ban nasno thu begini di engineer Kimnut ban penteri kam namar di hap hukum syuanu minister in charge PWD. Pilaya sno uyu minister in charge PWD Ukraine. Umriu deputy chief minister. Kumno Ukraine. Baka cingirap kan letang kita gimandon aga sorga. Kanikan di padma di layu i. Bagi kwa ban penterkong. Lani ban kangla di kampenroi. Hagi constituency kepala hikmat. Da ka voice of the people party. Kenyo wat jeler siyo utuli. Ba lapha ikpay ba baginwat. Tukumno ginwat ikpay ba. Kabay akin. Yakay ginwat. Yakay may gajing siya akin. Tingang ko abang tanggaway. Wemeli lakaran ba ngalawan ra igisrok hangta. Hakis pos naman siya. Hari lakaran nung ba hakisan sem don maintenance. Ngang ko anong ipidag mo siya. Bagi surok, kibatray hak itu kipo mencua. Kilong tik kajing raben jong karong. Kalong kat islaran sun. Tang po sisnam. Hipay kasurok bilang danap siyang damno. Umaw ami sabar. Kaway nagi surok nganito ipi. Kabang haban trait may biyang haginigi sansnem kibanga ngabat ko mamali. Kadai kasurok na po liulong pamnakray siya po rangi silong kawan pailan ba siya po sanmer yata kasurok lasna siya yung election but hadin election tang hapo sisnam lamilot kimaw bansiyang biyang yakam long siya nga banwara sunanda ka intermediate lane kamot kajinghe yung kasurok kabailitnat kiti kita gilinti gibang alayle lapipet yung ginigilinti gibamanta na po Lightcore Lumhe LPL Road mano ba wana ika pinpet ya ka intermediate lane kaban na po lahat nong krem siya umprop to Smith mano wana ika pinpet kasi panbaha yung yakaning surok na po lot Smith to Smith batater mano wala ika dahil ka po yung temta pinong kumnon wat pa ba atuwa do yung igini kang gimaw nong rem gibangang labo balay magiyo yung scheme na mga libanwan nga panihida ka man timantang ako abanong hangni nga challenge nga ang wanda ka debate banikren yung developmental scheme giba hapo ka ng krem ko si manubla aibon nga khot yung kitabang inuan debate nga nung ano na yaki proof jo nga katno nginya siyang markman nginya debate hapo yung jo nga but uamali siya ka ng krem lalo ang mga kamnay nginya pani mano buwan ra scheme babun hapo ka ng krem konsi nga ang kuha ng yakata kadai gajing bom laban tri kampi ngating krem pa siya yakata namarba lada kren ni gajing siya piyong mga amdon sa sokar tibalay pat ki application jong ki MLA ki batay na po ka pati jong ka VPP ki poy hadu apo jing khang jong chief minister ki application jong ki MLA depikan na po MLA jong ka maulay depikan yu MLA jong ka maurang kaneng balik ki application jong ki tangrang gini hapo mata hapo mi jong UPS
jong ka-office jong chimsa ki poy ki proposal. Ya kan ngajing siya. Tika banang ni pamdan ni. Upad ba ujit? Ya MLA na UMDC. Kamu mod ki jit bagi ay kata kajing siya niya yu ba anu job bunuan ra ya karoy kapar bunuan ra kajing kalapo ka tan. Dali minta pinang banyak tupad ba abun let siya let ba. Kau di pajba agan bula pun ko bor ya tu nomik khmat baun net himu siya po ka sarkar balik ti kajing khang jong sarkar ken. Tengi ngilek kumta. Nganyalam ngai pajba nong khe pajba khiliwat hi. Ngangala pendep ikam jonga nadong sidong ka syong sapi kajing sta job hi kalong kumta. Kadai ka kamram jong nomik khmat. Manda pi ong bapilali siya po siya ka office jong ka piluli. Una ayu to upiluli. Hable jam siya gibabat ya ka department. Tipim na mi ito kung niyo ay katang kajing hirap. Manuban sign. Manuban mang pisa habang pisa ka sarkar. Timta pinay pinang ba ngawan hangta ladap. Kalonghi kamlong. Tadi kani ngimday ban siya ilang baklakay. Kaya nga ko abanong nagbasyay. Bahado kini si wala lang amsyam syu utaw MLA. Hanay nga dang late hi. Napakaton kajing dawa na po kakonsi pakyong ngidon kami kini ginon kam yarap lam. Tingali sino. Mabli siya sa sarkaram. Habang ka jing dawa ka doon namta ka konsusi ngahap banlit ng tiyat ikajing kang jong sarkar. Tanay banong manyikan no. Te hanga te kam doon ng rim kin. Today naman kata nakatayong jonga naskop ng IP bangin ng italo ni gini kam babaha namta katahan hi brokoy. Namta ban yo ban prat lenti ikhmi lenti bala kumno. Kajing ang no jonga kalong ban pelat no Shuai kani ka henggali ka bateng teng pinpet ya kajing traffic jam nadu na tangso along school ka poisu po sini po light core nadu nang he tikumungin le kibuli kim poisu sig jaka bali ni tray im poisu sa school kim poisu siya shahat ka po bobiyang na ka jor pa ka henggali kathong jonga kalong anda dep yaman tang imlali issue kathong jonga kalong kum MDC ladang 15 yang kathong jonga ka baningkong kalong ban penurlong ya kani ka surok nang ni po light core kaban pa ilang ba siya po malki. Kata ka thong jonga bat commission ka mga buha kamado.